se inkarhi Wow, yimerile se nkarhi wa kona wena. Alright, ni kombela mi subscribe la ka channel ya Mngi with the Junior. Hlangana na MTG eka nongonoko va tivi ku antswa vaka hino vatswari vanghana na maxaka se va rivele leswaku DJ Mateki i Reason Majevele. Leswi swi vangiwa hi ndhuma leyi a nga na yona etikweni na le matikweni ya le kusuhi. Nyiko yena yi suka kule swinene, a kota na ku pfuna van'wana va rhwalela matirasele hi xona ximovhana xexo a jikajika mitirho ya yena yi vulavula. Sweswi i un'wanyana munhu loyi a nga ri u tirhisana na vafumu hala tlhelo i munhu wa mitirho ya mavoko. Reason Majevele Mateki u kurile ku fana na n'wana na un'wana etikweni ra ka Xikundu emugangeni wa ka Nkobani. Tanihi ku timovha ti famba masiku wa ti famba siku na nhlekani hi leswi na hina hi endla ku hi tirha 24/7 a ku na nkarhi mara ku na nkarhi wo wisa lero ku na ti-overtime. Mgeu the Junior Channel yi ta ku tisela matimu ya DJ Mateki hi swiphemu eka nongonoko va tivi ku antswa hi karhi ku #NoTheBetter hi kurisa lava hi nga na vona. I DJ Mfundisi loyi namuntlha DJ Mfundisi u hume tripini le ka Nkobani aka va DJ Mateki. Ndhawu ku ta tiva hi vuenti ku DJ Mateki i mani naswona u tirha yini, ntirho wa yena wa masiku hinkwawo lowu a wu tirhaka i ntirho muni. Xa vumbirhi DJ Mateki loko a ri ku tirheni u benefitisa yini community swihlangi swi hini. I munhu a tirhaka swilo swo hambanahambana, a ngo boha timovha ntsena, i munhu loyi a endlaka ku na tiko ri vuyeriwa. Mitirho ya yena ya vulavula, hambi ko va na un'wana na un'wanyana a nga vula leswi mina swi vulaka. U tirha swo hambanahambana tikweni, i munhu loyi a yimelaka nawu a tikweni. So mahola kwala Ya kona ka holiwa ku tirheliwa yona n'wana leyi loko ku nga ri yona hi nga ta pfuka hi ze hi hlupha hi mbala maburuku mo davukela hi ta ku tirheni. Mhaka ya mali xikan'we no dyondza xikili lexi DJ Mateki. Tiva Buti Mateki hi ndlela leyiwani va tiva khale va ha ri vatsongo va ya va kha va kula va ku fika nkarhi 2015 va ka va ni byela mahungu man'wana mahungu lama kumeke ma ni khoma kahle ni munhu ni xavisaka laha patwini ni hansi ke le ka Makumbani. For the reason va fike va ni hlamusela va ku a hi navela ku ni cincela mukhukhu wa n'wina hi ni makela hi ndlela yin'wana. hikwalaho ka vuyimbeleri se nyamuntlha hi tini aka DJ Mateki ku ta tlangela na vona loko va kha va endla video ya Nada mara singa tirisa ku kwerese ware bamiri su tirikisa mara jwara mazingiri tu ziri mbambera wesere kuja ziri dansara Ramadan DJ Mateki ni va tivela kwala ka music. I munhu loyi va rhandzaka ku cina swinene. Hi hlangana ku ri mitigigini ni vona performance ya vona yi tsakisa leyi va nga xiswona on stage. Hello Afrika-Dzonga na n'wina tixaka timbe loko ni nga ti language ta n'wina ni ta mi xeweta hi tona. Hambiswiritano ni khensa kahle ku va mi ni langusini tindhawu hinkwato laha mi nga kona na loko mi vona video leyi mi ri emagondzweni kombela mi ye mahlweni mi chayela hi vukheta mi kota ku hlayiseka. Mina ni MTJ RM Kingston Jamaica original roots rocking rock from the mountain of Zen Kokobana sika malamulele tiko ra ka Xikundu. Ni khensa kahle nakambe ku va mi like video leyi mi tlhela mi subscribe. Ni ta kombela mi commenta loko video leyi fika makumu hi ndlela yo yaleyo. Na ku mi tivisa leswaku ni ta va ni karhi ni uploada ti-interviews hi ti-episode ti-interviews ta DJ Mateki la hlamuselaku hi
vutomi bya yena hi matimu ya yena. Ku na ti-presenters to hambanahambana, mina ni kona na Mr CK lowu rhandza vana, kasi ke na Matsumbunyani u kona eka ti-interviews leta to hlamusela hi matimu ya DJ Mateki. Matsumbunyani ni vula DJ Mfundhisi. Twanani la DJ Mateki i munhu la nga duma swinene, i munhu la a nga artist a cinaku, u cina makhwaya, i munhu la nga nyikela swinene la tikweni. Ni tsundzuka hi 2012 la nga nyikela tibasikiri a xikolweni. So sweswo mi ta swi twa kwala ka Mgeu the Junior channel. Ni khensa swinene, man kuma ka Twitter is @Mgeu the Junior, ka Facebook @Mgeu_the_Junior ka Instagram.